Hajik Manipur net thingbi lai 2024 da ado irang je 2023 da hogi bani adu ki matam da ju net thingi ba post se akoi ki tampak da net thingi adu ga tampak kan ta ba phom da de net thingi de masi mayam na ju loi khangam mani loina ado hojik net thingi ba post se ju tampak da ka ta thingi na natraga tampak da na ta ba jaga da ju thingura haiba ma akoi khangda ba yade hanggadabani khanggadabani masi akoi kadang thingira tambak laiba kadang thingira Manipur ki tambak laiba kadang ne se thingira haiba si po se ma khangda ba yade aje hanggadabani masi hangaudabugi masi ki knowledge masi ki idea je leihaudabugi irang je hol pakanda moi asonda net thingamdare irang je hol pakanda masi mayam na jo dum khangamani maduna kamai kayam moina advantage laugi haibje masi khangbiyo masi akoi state government na masi khanggadabani Manipur ki state government na masi khanggadabani ado koi tampak lei bu kangu na kyam la roge kaisu la ai khan mudri akoi kaisu la no man de ko praja mayam seng hage akoi praja mayam adik tampak lei bu mayam de kaisu la lam no man maduna maram oiraga ai kanum tang haijage irang 2023 da irang je hore moi de net ang gan le ram ni moi da chung ma kem lai ke koi na ma da ka tani lai ke aduna moi na amai tau ge da worldwide ona moi na soi bu thagat ba moi na tau bu thagat ba akoina tau bu khatang da adu thagala kanda mayam da okanje maite ha group si Manipur lai group si patna uhan bagi potang mayam da uhan grabni ko masi state government na khangada bani adu state government na pai bu kangu ju maite Manipur adigi tampak ta lai ba su mai thi wagi thi raga wangang wi natte Manipur macha moi na Manipur manung da lai rabni na ki po che amoning da wa ne akoi gi mai Manipur gi thola ko da mai je ikai ba tan son pakhi da na go adu politician kangu ji di son je mayam pakhal laga ikai ba khangam maroi adu ga akoi mi cham praja akoi di wa je palak da di ikai aduna je praja mayam net thingi je akoi tampak ta khatang net thingira natga tampak ta natbana thadok ne che thingdabra haiba question je hangbiyu natga thijanbiyu yengjanbiyu maram di mangda isu natabada akoina lan da bida ko lan ba ta giba mayam leigrabani akoina soi da bida soi ba ta ba mayam leigrabani aduna sigi knowledge mayam do hana mamang da thokrabani na idea je sum knowledge leibiro ori thingi ba post akoi khatagi la na daga moi ji yaw bula na daga all Manipur gira thingi ba post masi jema hangdok piu aduga thijanbiyu